Video masalama Central BJP Sarkarin ramchunga party dang sang an thopui ni lo party te beinana Central Agency te ahmang ninge ya alan thule chumi ti chiang tu pakhat Mumbai PMLA court judgment te po kan soilanga tin CBI in Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia in andap thule a Bangalore te an enfia vek nuwa an office ko vadar kar tam tak thu an zo fia thu te po kan lo tar langin kan lo soilang to thin boka hetia CBI in Manish Sisodia an chuina chan hi Delhi Chief Secretary in Lieutenant Governor ne na report zia Delhi Excise Policy ai ruk na ha omnia riat thu azia anga Lieutenant Governor in CBI ne na chui phal na apek wang ania chu BJP in Delhi Sarkar le Chief Minister Arvind Kejriwal beina na manghalin cheng tam tak ei ruwa Aam Aadmi Party Sarkar hian pu'a chung chanchin chuan ramchung chanchin bulian le TV channel lian ho alwa khatne hle bok BJP in tongkam chetin renga Aam Aadmi Party an beya an pu lai le CBI in theitop chua Delhi Excise Minister Manish Sisodia man ngei tuma han chui mek lain Aam Aadmi Party lamin do ta han mani beile case puat chop manga an party ti ming chiat le ti mual pho tuma BJP han pu ve thunga Satyendra Jain anga Manish Sisodia po hi do ta pu'a zela tan tir ani tur thu han soingun hle September 30 CBI Deputy Legal Advisor pakhat Delhi a chena ina in ok hluma hmu ani tumpo in Aam Aadmi Party lamin he CBI officer hi Manish Sisodia man ani theina na thilti tura nor na adon na satlu tuka wangle Sisodia chu dan bo chiat na neya hriat box si lo awanga hre om ati awanga in ok hlumta ani thu an soi hial kha ni a chutiang khop chuan he case sia serious in pol pahni ten in beina nan hmanga ramchung chanchin thara munlun lai tak alwa kha ni a chutianga party pahni ten he case politics khelna na an man ve ve lai le CBI le ED ten Manish Sisodia in a Bangalore le mundang sang an dapa enen fia hnu mi chi sang thu an zo fia an man hnu le ama Manish Sisodia ngei po an office ko wa thu an zo fia hnu in tun zir top ni liam ta November ni samhni panga khan CBI hian Rose Avenue District Court ta charge sheet an thelu ta maktak main chu charge sheet phek sang khat la ya cha chuan an FIR han mi pu langsar ber accused number 1 BJP in tongkam chetin renga an pu le anaw pui chiam Delhi Excise Minister Manish Sisodia ming alanglo charge sheet kan ti hi police emo investigating agency engemo in thubuai an chuina report ni in an thubuai chui zoa ko tan thelu ta chumi chungchang chu ko tin angai tu le thin nani a hetia FIR a minglang sarber le media sangsanga beile soichiat dong na saber ming charsi ta chuang velo hi thildang dai takani a CBI lam hian Manish Sisodia thilti diklo hailan turan hrengang lo ti na ani ber a in andap na le mi chi sang an kom kwal na ha changte po in engemo fin fia le mu chua chu nei ni se an charsi ta hian an ziak lang ngei turangai ani a tin chu tiang chu ni se tunang hun Gujarat le Delhi MCD in Thandon boruak so san wanglai campaign hun vortop chawa hian Aam Aadmi Party beina sa MM2 BJP lamin awar theyang bera au puin media sang an thedar le chuai to bokang hetia BJP ten Delhi Excise Policy manga sum tam tak ei ruwa an pu CBI FIR apo accused number 1 Excise Minister Manish Sisodia ming CBI charge sheet ta alang lo hi Aam Aadmi Party lamin thudikin hne na achan na ro pui taka an nga ya press conference ko vin BJP in dot an soina sat zia le Central Agency te an mansual na sat zia han soya tongkam chetak taka Manish Sisodia pu mual pho tu BJP shwai tu le thupuang tu te chu Manish Sisodia hne na ngai dam dil tu ran phut thu han soibok hetia Aam Aadmi Party in Airuk na laka Manish Sisodia fi hlim ni a han soilai le CBI charge sheet ta mingalan lo lai hian CBI lam hian hei lo hi charge sheet dang supplementary charge sheet an la thelut le do na chuta chuan Sisodia ming Thailand na turan hmu angem ti ero zo na chanlok theilo alani ri
chumi an ya wang chuan BJP lam hian supplementary charge sheet file ani hma a ngai dan soi chiam thu lan na ti lo thu an soya mase soi to angin Manish Sisodia laka hian thiam lo chantir theina tur khop dan bo chiat na le thilrin hlel om engemaw chu om se CBI le ED te hian an hu chuak to ngei tura ngai ani a chu charge sheet a ziak langin media apo adar chuai to nge in arin om tin zirtop nia CBI in charge sheet an thelu hnu hian atuk in rin ni November ni somni paruka ED in ashanin Delhi liquor policy an chuina tho charge sheet phek sang thum lai a cha an thelut ve boka heta po hian Manish Sisodia ming alang chuang lo bok hetiang ani ta ka chuan Manish Sisodia hi liquor policy kai hnoya chuan man alani mai don lo ni in alanga chuti ruale ro chuan Lieutenant Governor VK Saxenan Manish Sisodia department chan tho Delhi Sarkar Education Department Sarkar School Classroom thar siam chungchang a dan bo chia le sum tam tak ei ruwa pu na chungchang chui chiang turin CBI te hnena phalna ha pele a BJP in Delhi Lieutenant Governor Masha Anil Baijala hunla ya tang to a anlo buai pui le anlo au pui chiam thin khei sa hian Aam Aadmi Party ti mual pho theina le thiam lo chantir theina tur thil an chui chua ka ngem ti te chu kan la thlir chhun zom ze lang chu hetianga CBI le ED in Manish Sisodia an laman mai theilo lai hian mei thlato pa ED tena an man to tuna Tihar Zela Judicial Custody ahla ommek Kejriwal Cabinet Minister Satyendar Jain nero in beina ato belzela tunna ya Tihar Zela thok officer engemoza transfer an ni hnu in Satyendar Jain hian zel chunga acho ei thei zong tur ei tura mu lo thu so in an sa khuana kalphung nena in rem lowa cho ei ya du lo thu le an sa kho kalphung zul zuya athil ei du zong te ei phalsak turin zel thu nei tu te ange na ma se chu angen na chu pomsak ani lo chutiang thu ko ta soi ani lai chuan ED lamin zel chunga Satyendar Jain a kho sak nom zia han soi ve thunga chumi ti chiang tur chuan September tha Tihar zel thu nei tu te son chuan ni hma a zel CCTV video Satyendar Jain an asel chunga mi a in malis tir lai le ei tur tui hna ya ei lai video te kot hma a ED lam hian an tilanga ko thian chu video chu minol pui mu theya tidar lo turin ED lam hi hriat tira mase tu ka social media le national news channel sang ron langin BJP lamin Aam Aadmi Party beinan nasa takin an ron hmang vele ngal chata zel chunga VIP treatment dong le dan lo anga nuam sataka hun hmanga Kejriwal minister hi an pu Gujarata kumsom ni pasari an sarkar hnu le Delhi municipal la kumsom panga an sarkar hnu in BJP lam hian election campaign na an hatho thra soi tur mu malan hrelo ni in alanga Kejriwal le Aam Aadmi Party beina tur le soisel na tur thil thar an hu chuakin anau chua pui deuh reng mai ani kan soi to thin angin Satyendar Jain hi kumin me ni somthum khan ED in money laundering case an mana ma se voin thleng hian thiam lo chanti rala nilova judicial custody a tharuk la ya om ta ani Tihar zel thu nei tu te soi danin zela hian sel om ten an du chuan an sela TV an da theya country na ei tur le in tur om te po an du chuan an lei thei tin convict la nilo ko tin an chungchang ngai tu amek judicial custody a om te chuan an du ni chuan zel tang thom hno Halloween an mani thom hno an ha theya mitang dangte nena in mu thei hun an nei bok tin zela hian medical officer te omin chung chuan trul an ti ani chuan tang te nena hian medical treatment an pe thei bok hetia zel tang pakhatin tang dangte a ke a me tir le ain malis tir hi danin na khapran lova in ti luina ni lova mi in an du thu nge yan ti ani chuan asual na vak po omin na lang lo chuti lain BJP thupuang tu le national TV ang khor tam takin Satyendar Jain mai ba ka Arvind Kejriwal le Aam Aadmi Party thlengin tongkam chetak takin a che theile mual pho thei turang berin an be chiama BJP phei chuan Gujarat Assembly le Delhi MCD in thlan lo om tura campaign nan tak an hmang ni in alang chutiang ani lai chuan Aam Aadmi Party lamin thu chua siam ve bokin
Satyendar Jain chu case phuat chop hmanga tharuk chung ZED in judicial custody ya an dah thu soin a thlavang an hova Tihar zela Satyendar Jain a tan na sel chau ni lo zel dang zong a thil thleng te po life a pe chuak vek turin BJP leader te han chowa tin sang ni som le som pani vela twal tha thu buaya Amit Shah Gujarata zela tan la ya nom dan te Arvind Kejriwal na soi chuak bok hetiang hian party pahnih te in be na hala sang chho deuh zel don ni in alanga Gujarat Assembly in thlan le Delhi Municipal in thlan lo thleng tur le Arvind Kejriwal minister te chunga thil thlen zel dan te po atul dana zirin kan thlir chun zom zel don ya tunata ne ro chuan heti chin hi ni le ri se next video in hmu le theu kan tum don ya chumi ma chu mang tha le ri vek phot u le